1. maj 2009. godine. Pred vratima Palićkog zoološkog vrta strpljivo u redu čekaju gosti iz zemlje i inostranstva kako bi ušli u najlepši deo bajkovitog Palića. To je najbolji dokaz da su oni koji su pre 6 decenija otvorili ovaj zoološki vrt bili u pravu kada su smatrali da će time doprineti oživljavanju turizma i obogaćivanju turističke ponude. Ispostavilo se u proteklom vremenu da je zoo vrt najoriginalnija priča na prelepom Paliću. Čika Marko Bačlija, tadašnji predsjednik Narodno-oslobodilačkog odbora grada, danas bismo rekli gradonačelnik koji ima 96 godina i živi u Novom Sadu, prisjeća se da je ideja o zoološkom vrtu rođena prilikom posjete zagrebačkom gradskom rukovodstvu. Pri obilasku grada Marko Bačlija posjetio je i Zagrebački zoološki vrt. Tadašnji potpredsjednik grada Zagreba znao je za lepotu Palića i predložio da se u parku formira zoo vrt, a direktor Zagrebačkog zoo vrta darovao je jednu životinju. I na kraju direktor zoološkog vrta u Zagrebu kaže: birajte jednu od životinja koju vi odaberete, neka to bude početak zoološkog vrta u Subotici na Paliću. I tako šetali smo po zoološkom vrtu u Zagrebu i meni se dopadne jedan veliki medved i izuzetno lijep primerak i kažem, ovaj mi se posebno dopada, kaže. Miško se zove, Miško će biti vaša prva životinja koju ćete smestiti na Paliću u budućem zoološkom vrtu. Decembra 1948. godine ideju o zoološkom vrtu predstavili su Marko Bačlija i Milan Martinović Metalac, prvi čovjek gradskog komiteta. 4. aprila 1949. godine na sednici Gradske skupštine prihvaćen je plan koji je izložio Konstantin Medaković, strastveni lovac koji je prihvatio da bude prvi direktor zoo vrta. Već sutradan zoo Palić je počeo sa radom. Za zoo vrt trebalo je odrediti lokaciju. Najpogodnijom se pokazala parcela oko nekadašnje vile subotičkog preduzimača Lukača Kladeka, koja je tada bila u vlasništvu Nandora Tota i njegove supruge Julije. Sa njima je, kako piše istoričar Mirko Grlica, sklopljen ugovor da se presele u vilu doktora Jakaba Fišera. Dan posle otvaranja zoo vrta, u ovoj zgradi je otvorena postavka Lovačkog muzeja sa 476 predmeta od 1183 koliko je muzej posjedovao. Lovački muzej je u prve 3 godine imao oko 180.000 posetilaca, duplo više nego gradski muzej. Godine 1955. Lovački muzej sa Palića prenet je u gradski muzej, ali ni danas postavka nažalost nije postavljena. Zoo vrt je u početku imao samo 2 radnika, direktora Kostu Medakovića i predradnika Stevana Vargu. Do kraja godine broj radnika se povećao na 8. Već krajem 1949. godine podignuti su ključni objekti na prostoru od 2 hektara. Arhitektonsko uređenje bilo je delo inženjera Franje Denegrija. Njegov sin, arhitekta Dragutin Karlo Denegri, prisjeća se da se njegov otac za ovu lokaciju odlučio zbog blizine tramvaja i relativne blizine centra Palića, dovoljne izolovanosti, bezbednosti kao i mogućnosti proširenja zoo vrta. To je bio pionirski zahvat tada da se takav projekat radi i on je od određivanja lokacije koju je on odredio i koji mislim da je povoljna, projektovo minijatirne objekte, sve u stilu tog ambijenta odakle su životinje bile, u bogatom zelenu i hortikulturi. Ono što je još bitno reći kod tih malih objekata da su korišćeni prirodni lokalni materijali uglavnom. Drvo, trska, opeka, izuzetno samo kamen. I ti objekti poneki i dan danas postoje i služe svojoj namjeni i funkciji. Skulpture slona i lava izradio je Gabor Almaši, a skulpturu malog ribara Ferenc Kalmar. Bila je to na severu Bačke prva slobodno stojeća skulptura lišena ideološkog konteksta. Do bronze se 1951. godine, kada je skulptura nastala, došlo na neobičan način. Kupovali smo od ljudi na kilograme ovako na vagu, kazao sam deci u školi da slušajte, to bi trebalo meni bronza, da svaki je doneo nešto i onda tako smo to i od toga smo napravili. Sam bazen u kome se nalazi mali ribar verovatno potiče još iz 1912. godine.
Čika Marko Bačlja seća se da je bilo problema sa izdvajanjem novca za zoo vrt jer se nije mogao finansirati direktno iz budžeta. Tajno su ga pomagali preko Fonda za obnovu kuća pored Senčanskog puta koje su porušene u savezničkom bombardovanju pruge krajem rata. Zbog, kako je procenjeno, nenamenskog trošenja sredstava, neki iz Beograda su mu zapretili zatvorom. Stvar su ipak spasili Kardelj i Kidrić nakon sastanka sa predstavnicima velikih gradova koji su ukazali na probleme finansiranja raznih gradskih programa. Kardelj je tada čak i pohvalio snalažljivost Marka Bačlije. Odmah iza Malog ribara nalazi se direkcija u već pomenutoj nekadašnjoj vili Lukača Kladeka iz 1910. godine. Vila je restaurirana, a njen krov je jedan od najlepših u ovom delu Evrope. Čak ni ovaj prostor nije bez glavnih junaka zoološkog vrta, životinja. Posljednjih godina ovdje gazduje beli kakadu Koko, koga je poklonila jedna beogradska porodica. Koko slobodno šeta po kancelarijama, nadzire rad osoblja, a ponekad razgovara i sa direktorom. A upravo je ovakav kakadu bio jedan od prvih stanovnika zoo vrta. Konstantina Inić, ćerka prvog direktora zoo vrta, Konstantina Medakovića, prisjeća se da su tada živjeli u jednoj obližnjoj vili, tako da je stalno bila u zoo vrtu. Interesantan je način na koji je Kosta Medaković, odnosno zoo vrt na Paliću, dolazio do životinja. U našoj kući je postojao taj karantin gde su donosili crne i bele rude koje su tamo trebale da ostanu po 7 do 8 dana da se proveri da li su zdrave i onda je moj tata to transportovao, u stvari menjao za egzotične životinje. Sad nemojte me pitati baš tačno koje, ne mogu da se prisetim, ali menjao i tako je dolazio do životinja u to vreme. Spominje se neki bečki zoološki vrt sa kojim je ta trampa rađena. Da li znate neki detalj više ko je bio vlasnik tog zoološkog vrta? Da. Vlasnik tog privatnog zoološkog vrta je bio gospodin Halbriter, koji je bio čest gost u našoj kući i koji je izuzetno dobro sarađivao sa mojim ocem. Oni su transportovali najviše crne rude, to je bilo traženo tada u Evropi, u tim evropskim zoološkim vrtovima, zajedno za životinje koje nisu imali. Pamti Konstantina Inić da je njen otac sa prijateljima rano kretao u lov kako bi došao do ptica za razmenu, crnih i belih roda, panonskog orla. Broj životinja se počeo uvećavati. A ja bi pomenula, sećam se, bila sam dosta mala, prvu životinju u zoološkom vrtu, to je bio papagaj Koko. To je bio prvi kavez i prva životinja papagaj. Kakadu beli. Među prve stanovnike, pored pomenutog kakadua, spadali su beloglavi sup i medved. Prva egzotična životinja bio je majmun javanac. Interesantno je da su majmuni, koje su poklonili Zagrebčani, neko vreme stanovali u vili Luizi, dok nisu dobili odgovarajući kavez. Najduže od tih prvih stanovnika živeo je medved Miško, koji je uginuo 1981. godine, posle 32 godine provedene u zoološkom vrtu. Prvi objekat za bele medvede izgrađen je 1957-58. godine. Nastanjen je 1963. godine. Za par belih medveda Bečljama je isporučeno 80 pari golubova povodom međunarodne izložbe u Beču. Vagon sa belim medvedima zalutao je i čitava 3 dana nije se znalo gde je. Kasnije je pronađen na stanici Ljutovo, gde su medvedi strpljivo 3 dana otrpeli glad i žeđ. Botanički i hortikulturni sadržaj prepoznatljivi je deo vrta koji mu daje posebnu draž i lepotu. Odnegovali su ga baštovani zoo vrta po projektima Imre Horvata, profesora Univerziteta Jože Fatila iz Segedina i doktora Ištvana Selešija. Vrt se stalno širi. Danas u njemu ima oko 300 vrsta biljaka. Konstantin Medaković sarađivao je sa mnogim stručnjacima i zoo vrtovima, Hanovera, Minhena, Beča, Budimpešte, Debrecena i drugih. Mnogo je putovao, viđao se sa stručnjacima i donosio stručnu literaturu. Jedna od tih knjiga je i ova sa posvetom unuka slavnog zoologa Brema. Za svoj rad dobio je više odlikovanja i drugih priznanja. Aktom posebnog priznanja smatrao je posjetu Josipa Broza Tita, koji je u zoo vrt 1963. godine došao na vlastito insistiranje prilikom posjete Subotici. Kosta Medaković bio je prvi čovek udruženja zoo vrtova Jugoslavije, a pomagao je i u postavljanju zoo vrta na Vangi, prisjećaju se Konstantina i Živojin Inić. Izborio se da zoo vrt na Paliću postane karantin za napuštene i krijumčarene životinje.
Želeći da pospeši posjetu zoo vrtu i zaradu jednog leta, došao je na originalnu ideju. Živojin Inić, dugogodišnji novinar, i zet Koste Medakovića prisjeća se toga ovako. Ja mislim da je u toj zaveri maloj sa Kostom Medakovićem učestvovao naš pokojni kolega Nedeljko Miličević. Mislim da je Neđa u to vreme bio dopisnik Večernjih novosti i pošto su oni, ajde sad nije tajna, iako su obojica pokojnici, da kažem da su bili strastveni pokeraši, uz jednu partiju pokera, koliko se sećam, tako je se bar interpretiralo, rođena je ta ideja da se sakrije piton iz zoološkog vrta i da se pusti vest da je on pobegao. I onda je taj piton lutao širom zemlje, čak su ga videli ispod Šabačkog mosta na Savi, pa ne znam, tamo na Ohridskom jezeru i tako dalje. Uglavnom, to je bila jedna zabava koja je animirala ne samo lokalnu, nego globalnu jugoslovensku javnost dobrih nekoliko meseci, a rezultat toga je bio da je te godine zabeležena rekordna poseta u zoološkom vrtu i da je tu Kosta, ja mislim, lepo profitirao. Preko 120-30 hiljada posetilaca je bilo u zoološkom vrtu. Tako se, eto, počinjalo. A danas? Danas je Zoološki vrt Palić institucija kulture od daleko šireg značaja nego što je svojevremeno osnovano. Početne površine zadate od 10 hektara su ostale takve kakve su bile prije 60 godina, ali životinjski fond se popeo na preko 70 vrsta i imamo blizu 1500 raznih glava životinja koje se ovdje kod nas nalaze. 180.000 posetilaca, što znači da je mnogo više nego što je grad. Analizom knjige utisaka vidi se da mi imamo posetioce sa svih 5 kontinenata. Otvoreni smo svaki dan tokom cele godine, čak i u zimskom sezonu. I ovo je jedini zoološki vrt u Europi gdje je 6 nedelja od katoličkog Božića ulaz slobodan. Da bi ishranili naše životinje godišnje trošimo preko 300 tona hrane u 70 različitih vrsta. Ima nas svega 24 zaposlenih i pokušavamo da imamo sva 4 segmenta modernog evropskog zoološkog vrta, a to su zoologija, botanika, zaštita prirode i obrazovanje. Ovaj zoološki vrt organizovano dolazi više od 20.000 dece na zoopedagoško obrazovanje. Osim toga imamo više od 36.000 dece koje dolaze sa razlogom jednodnevnih ili višednevnih ekskurzija. Zoološki vrt ima svoj letnji kamp i radi i onda kad ostale škole ne rade. Zbog toga kažemo da je zoološki vrt verovatno najveća škola u Vojvodini. Palički zoo vrt ne posećuju samo deca iz naše zemlje. Zahvaljujući programu prekogranične saradnje sa Segedinskim zoo vrtom koji je finansirala Evropska unija, mali Subotičani su posetili Segedin, a segedinski mališani su bili gosti Palića. Zoo na Paliću ima 3 objekta posvećena potrebama obrazovanja, 3 učionice, informatički kabinet i bioskopsku salu, letnji amfiteatar i 2 otvorene učionice, ekokamp sa 12 bungalova. Obrazovanjem je obuhvaćeno 20 subotičkih osnovnih škola sa preko 20.000 dece. Susret sa životinjama svakog dana nudi najmanje jednu novu uzbudljivu priču. Najstariji stanovnik zoo vrta je jedna od kornjača sa 56 godina, slede je slonica Marta sa 40 godina, beli medved star 3 decenije, leopard ima 20 godina, a medvedi 15. Najvrednijom životinjom se smatra jedan lešinar, egipatska crkavica. U okviru zoo vrta funkcioniše prihvatilište za divlje životinje. Ovdje je bilo blizu 500 životinja, od kojih je 3/4 spaseno i vraćeno u prirodu. Ova vetruška će ovdje ostati dok joj ne izraste rep, a orlovi dok ne zaleče svoje boljke. Jedna od onih priča koja se najduže pamti posljednjih godina jeste ona o maloj pumi Doni, koju je podigla porodica Takač u okolini Subotice. Zbog zdravstvenih problema sa okoštavanjem dugačkih kostiju bilo je potrebna konstantna nega, pa je odlučeno da se puma da na staranje porodici Takač. Puma je ozdravila i danas živi u istoj porodici. Ono što posebno raduje ljude jesu prinove. Izdvajamo ih nekoliko. Malu žirafu, malu kamilu, bele medvede. Palićani sarađuju sa mnogim naučnim i obrazovnim institucijama, sarađuju sa nizom zoo vrtova u zemlji i inostranstvu. Zoo vrt se neprekidno širi i modernizuje. Posljednjih godina izgrađen je sopstveni bunar i vodovod. Vrt je gasifikovan, rekonstruisana je hladnjača, prihvatilište za životinje. Trudimo se da svake godine
posetiocima i starima i novima pružimo nova zadovoljstva, nove sadržaje. Do sad smo uspjeli svake godine napraviti jedan kapitalni objekat. Recimo 2007. godine smo to uradili sa ovim EAR kongresnim centrom koji je bio zajednički projekat sa Segedi Vodaš Park iz Segedina. Prošle godine smo završili praktično ove godine u proleće veliki avijarijum koji je veće površine od 450 kvadratnih metara prosječne visine od 12. A nadam se da ćemo za manje od 2 mjeseca završiti objekat za savanske životinje, dakle za žirafe i za zebele. Žirafa je maskota zoološkog vrta. Jedinstvenost ovog objekta je ta što će posetioci moći da posmatraju najveću suvozemnu životinju sa terase koja će biti visine 12 metara. Ja verujem da će malo biti posetilaca koji će izdržati da prođu, odnosno da ne prođu pored ovog objekta, da se ne puknu i da sa terase pogledaju žirafu. Planovima za budućnost nikad kraja. Gradit će se karantin za divlje životinje, rekonstruisati objekat za bele medvede, eko-kolonija, novo dečije igralište. Ovdje će nići i panonska kuća koja će biti mesto za prikaz živih i neživih životinskih vrsta panonske nizije. Zoo je od osnivanja do danas izdao 18 različitih publikacija na nekoliko jezika. Web portal funkcioniše od 2004. godine i na njemu je bilo više od 1 milion posetilaca. Od 2006. godine ovdje se može služiti civilni vojni rok. Ovdje je služilo 150 omladinaca, među njima i Tihomir Bukvić, koga vidimo kako hrani agamu. Zoološki vrt na Paliću finansira se sredstvima gradskog budžeta i vlastitim prihodima.